Mungu awabariki. Imana iho umugisha umuvuga butumwa uvuyeho. Mungu ambariki mhubiri ambaye ametuhubiri muda kama huyu. Atubwiye amagambo meza. Ametuambia maneno mazuri ya uzima. Ngo nituba muri Yesu. Tukiwa ndani ya Yesu, ibintu byacu byose vyote vitakuwa vipya. Bizahinduka. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Mungu apewe sifa. Ndashimira abayobozi ba hano mwese. Nashukuru kwa wachungaji na waongozi wa kanisa hili. Baba baduhaye umwanya. Ambao wametupatia hii fursa mahali hapa. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Imana ibagirire neza. Mungu awatendee mema. Kubera ko iyo imbaduhaye umwanya, wakati wametupatia hii muda, akazi kacu kaba kabonetse na kazi yetu imefanyika. Bivuga ngo akazi twahawe, kazi ambayo tumepewa, baba batubereye ababosi, inabidi wamekuwa wabosi wetu, tukabukora neza na tunavitumika vizuri. Izina ry'Imana rihimbazwe. Na sifa zinamrudilia Mungu. Nabanza gutanga intashyo ku muryango wanjye. Na wapatia salamu kwanza kwa familia yangu. N'abantu bamwe na bamwe mwitoro. Na wamoja katika kanisa. Bambwiye ngo uyu munsi, nabwiye ko uyu munsi ndaza hano. Niliwaambia kama leo nitafika mahali hapa. Barambwira ngo nimpagera ntanga intashyo. Wakasema nikifika mahali hapa nisalimie kanisa, mupandishe mikono yetu basi. Amen. Tunapokea. Ndetse n'umushumba uriya mugabo. Na mchungaji wa huo baba nawe yambwiye ngo ningera hano mbasuhuza. Na alisema akifika mahali hapa awasalimu. Mwakirizo ntashyo mwiza. Mpokee hizi salamu kwa jina la Yesu. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Nkundira hano ikintu kimwe. Ninapenda kitu kimoja mahali hapa. Ijambo ry'Imana. Maana mnapenda neno. Iyo usomye Luka ibice 4, ukasoma maandiko katika kitabu cha Luka 4, havugamo inkuru z'umugabo witwa Yesu. Inasema kwa mwanaume jina lake Yesu, ngo amaze kubatizwa, wakati amebatiziwa, yavuye kuri Yorodani, alitoka Yorodani, amanurwa n'umwuka wera, akashushwa na Roho Mtakatifu, ngo aramanuka, akashuka, ngo umwuka wera aramutwara, Roho Mtakatifu akamchukua, aramujyana, akambeba, amugeza mu butayu, akamfikisha ndani ya jangwa, wamugejeje mu butayu, akafika ndani ya jangwa, ngo ahura n'umugabo witwa Satani, akakutana na mwanaume yari afite iki? Umwuka wera. Ngo aramujyana, amugejeje mu butayu ahura na Satani, akakutana na Shetani, amaze guhura na Satani, akakutana na Shetani, aramugerageza, akamjaribu, atangira kumwereka ubwami, akatafuta kumuonesha ufalme, aramubwira ngo wandamya, akamwambia ukiniabudu ubwami bwose nabuguha, falme yote nitakupa. Kandi wibuka ko yari afite umwuka wera, kama alikuwa na Roho, kugira ntabwo bihagije, na haiko sana, kuvuga indimi ntibihagije, kusema lugha kuhanura ntibihagije, kusenga ntibihagije, ahubwo ugomba kugira ijambo ry'Imana muri wowe, kuko nugira ijambo muri wowe uzabasha gutsinda uburiganya bwa Satani. Twongera cyane ngo amen. Niyo mpamvu igihe kinini iyo udafite ijambo ry'Imana muri wowe, urahanura ariko ugasambana, urahanura ariko ukiba. Hari umuntu umwe twasenganaga n'uwinaha, hari ukuntu yajyaga ahanura, tukajya mu gicundo, wamara kukijyamo akakuba mu matwi, ariko ari no mu mufuka, niba harimo telefone, niba harimo amafaranga, kandi ibintu ari kuvuga nibyo, ariko kuko nta jambo afite muri we, ukubaka akagushora mu mufuka. Usumwe turiho dusenga, hano bita kuri Batista, usumwe umuntu abura telefone, amaze kubura telefone, aravuga mbuza telefone yanjye, umuntu uyoboye gahunda, aravuga nimufungeho, batanga itangazo, baravuga umuntu wataye umuntu watwaye telefone nayizane. Abayobozi ndabakunda, baravuga umuntu waba wayitije cyangwa yayitiranyije niye nayizane, arabura. Noneho birangira bafashe icyiciro muri mama, wakakamata wa mama, baravuga ngo tugiye kujya hamwe, tunaenda fasi moja, abagabo barajya hamwe, wababa nao fasi moja, abasore barajya hamwe, vijana fasi moja, abakobwa barajya hamwe, wasichana fasi moja, barasakana nta kindi kintu kibaye, wakaenda kusakana wote, imyenda bagende bayikure, waitoshe mavazi. Niyo mpamvu bafashe ibyiciro, na ndio maana walikamata makubwa. Tugeze aho twari tukira abasore, walifika nafasi ya vijana, turavuga ngo umuntu watwaye iyo telefone, hari telefone eske iko nayo, turajya bose baravuga ngo ntayo, mwingine wote wakasema hatuna, turasohoka tubaza mere ngo ntayo mwabonye, na nyinyi hamukuiona, ngo ntago barayibona, nao wakasema hatuyaiona. Baravuga ngo noneho tugiye gukuramo imyenda, tukasema sasa tunaenda tosha mavazi, tukuramo imyenda, tukatosha mavazi. Wa muntu ule mtu tugiye kuba
tuliona tubona ibyuya biriho biramanuka, tukaona tangiye gutikira, jasho inaanza kutoka kwenye mikono yake. Kumbe nubwo yahanuraga, kumbe alikuwa anatabiri, nubwo yavugaga Imana, alikuwa anasema Mungu, ariko hari ibintu bimuri inyuma. Kuna vitu ambavyo atigeze amenya ijambo ry'Imana, kwa kujua neno la Mungu, kubaha Uwiteka nibwo bwe, Mungu ndio akili, kandi kuva mu byaha niko kujijuka, ndani ya dhambi ndio akingira kujya gifungura umukandara, wakati alifungua telefone iraguye na simu ikaanguka. Kandi ni umuhanuzi, ni nabii. Nashakaga kuvuga iki? Atakuambia nini? Mujye mukunda ijambo ry'Imana, uko mnapenda neno, kandi ntimukumve gusa, ahubwo mujye mukorera iryo jambo, na mko mnafanya yaliyo mapenzi ya neno. Ntimukumve gusa, musisikie tu, ahubwo mujye mukorera iryo jambo, mnafanya mapenzi yaliyo ya neno, nibwo muzatsindishirizwa nayo, mutashindishizwa. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tunasoma neno la Mungu. Itangiriro, kitabu cha Mwanzo, ibice 21. 21. Ndayambaje ari hehe? Yambaje iko wapi? Yasohotse. Imana imuhe umugisha. Reka banze nshimira Imana ko ngiye kuvuga ijambo ry'Imana. Nashukuru Mungu kwa kuwa mimi naenda kusema neno, bari ku kamera na biko wananikamere. Umunsi umwe nabonye icyifuzo kuri groupe. Siku moja niliona kwenye groupe tulikuwa nahitaji, bariho bavuga ngo barashaka kamera, na walikuwa wanasema eti tunatafuta kamera. Ndashimira Imana ko uyu munsi mbona. Nashukuru Mungu kwa kuwa leo icyuma gihagaze hano, na chuma iko mahali pale, kandi nanjye nzakoraho, na mimi nitafanya contribution yangu. Nanjye nzakoraho, na mimi nitafanya contribution yangu. Narabihanuye, nilivitabiri, nzanakoraho, na mimi nitafanya kugira ngo nanjye kamera zizi wanje, na kamera zije kwangu. Nabwiye abantu, nikaambia watu, ndababwira ngo icyo ushaka kuba, kile ambacho unataka utendewe, uzisanishe n'icyo ushaka kuba cyo. Wewe ufananishe na kile ambacho unataka wewe, uzishanishe n'icyo ushaka kuba, ufananishe na kile ambacho uzishanishe n'ushaka kuba wewe, ule ambaye unataka kuwa wewe, kufananishe naye. Amen. Amen. Igihe cyose, siku zote, iyo uri umuntu uciye bugufi, kama uko mtu ambaye unashuka, ntuzemere mu nshuti uzagira, na mu rafiki zako ambazo utakuwa nazo, kuzagira inshuti uruta gusa. Usikuwe na rafiki ambaye unashinda tu, nta kintu uzakumarira, hawezi kufazia kitu. Cyangwa se ntuzagira inshuti zo hasi gusa, na usikuwe na rafiki za chini tu. Uziyeranje, wewe ujiyaranje mu bantu muri kumwe, watu wote ambao aho ukorera, basi unatumikia, aho usengera, kwenye naombea. Niba nta nundi wabona basi, kama hakuna hata mwingine muoneza, uziyegerere umushumba, ujizogeleshe mchungaji, basi umugire inshuti, na umfanye rafiki yako. Ushaka utuntu abahanuzi bakunda, uone tu tunye banabii wanapenda, upatie kugira ngo abinshuti yawe. Sema kwa rafiki yako, na binshuti yawe, na kwa rafiki yako azakuzamura, atakupandisha, azakugeza mu bindi bihe, atakufikisha nafasi. Biragoye ko umuntu ucuruza dodo, ni ole kumtu mwenye anaweza churuza lenga, ari inshuti yawe, na kama ni rafiki yako ukabura umushomeri, na wako mshomeri, yakubwira ngo shaka miliyoni, na anakuambia utafute milioni, ushaka ukuntu wabona karyango mu mujyi, utafute hata mlango kwa soko, arakubwira ngo ahubwo, na anakuambia niba ufite igishoro gihagije, kama uko na pesa, uzarangure dodo, wende tafuta lingalenga, ushiremo n'inyanya, utie tomate, ushiremo na karoti, utie na norgi, hari ukuntu bizagenda, bitakuwa ginsi. uwo ni wo mushinga, ile ndio yenye project. Ariko nusanga umuntu uri mu mujyi, lakini ukakutana mtu ari bacuruza, iko na churuza, nimuba mwicaranye, na mtakuwa mnaikala, azakubwira ngo atakwambia washatse udufaranga duce, utafute franka, akwereka uko bakora, tuone nikoneshe kitu na ngo nangahe, nakwambia ni ngapi, bitewe nuko acuruza. Maana igize anachuruza, azakubwira ngo shaka ibihumbi 100, atakwambia tafuta 100, na iko mu mlango, ntabwo byakunda, hawezi wezekana, ntabwo kwicarana n'umuntu, hawezi kanana na mtu ufite imodoka nka mere, mwenye iko na gari sana, unarangiza kubwire, kisha kuambia washatse amafaranga y'igare, asa tafuta franka ya ukarigura, uitiuze, akaba ari ibyo ugendaho, niba kugenda n'amaguru bikurushye, ni kama kuenda, azakubwira ngo umva, atakwambia washatse miliyoni 2, tafuta 2 milioni cyangwa 3, ama 3, atitaye ko taza aho uzayakura, na hajua kwenye utazitosha, ukaza nakwereka umuntu wende ndakonesha ushobora kugufasha akakubonera imodoka ya make, kutafutia franka ya gari ya kidogo. Kongere cyane ngo amen. Amen.
niba ushaka kugira ngo uzamuke, kama unatafuta kupandishwa, uzisanishe n'icyo ukeneye, wewe ujifananishe na kile kenye unatafuta. Imana iguhe umugisha. Mungu akubariki. Niba ushaka kugira ngo wambare, kama unatafuta kuvala, uzajya ubana n'abantu bambaye neza, uwe naishi na watu ambao wanajua kuvaa vizuri. Icya kabiri cyo ufite, na kia pili, uzaje utanga, ukuwe na pana. Imana izaguha umugisha na Mungu atakubariki. Dusomere Itangiriro ndayambaje, tusome kitabu cha Mwanzo ibice 21 21. Nanjye mpanureho gatoya, na mimi natafuta kutabiri kugira ngo twinjire ili tuingie kwa wakati wengine, kubera ko nanjye ndagikumbuye, maana na mimi nakumbuka ubushize ndi hano, wakati nifika mali hapa, namanutse ngiye Kigali, nilishuka Kigali, ngeze mu rugo madamu wanjye arambaza, bibi yangu akaniuliza, ese Gicundo wagishoboye? Je, uliweza? Mbwira ntibazamere, utauliza nari mama, mushya, nilikuwa mpya, nachanye moto, fire, fire. Uyu munsi leo, uyu munsi moto, ndabikumbuye, moto, niyo mpamvu naje, na ndio maana nimefika. Kandi kugira ngo ubimenye neza, sema usikie, ntabwo naje ngenyine, mimi sikukuya mipeke, niyo mpamvu nazanye aba, ndio maana nimefika na wenzangu. Kwa kane wundi, kwa ingine siku ya hii nshobora kuzazana itorero ryose, inaweza kuzekana kanisa lote likakuja. ahubwo tatizo kombo n'intebe ari nkeya, mbona kiti ni kizaza hehe ko tuzamara iminsi 3 hano? Mbona tutamaliza siku 3 hapo? Uyu munsi turagura intebe, leo tutauza viti. Uyu munsi turagura intebe, leo ingekuwa ili tuuze viti kugira ngo natwe tuzicare na sisi tupate nafasi ya kuikala, kuko yabivuze ntabwo nabishakaga. Alisema na sisi alisema zatungura Mary, maana nilikuwa najua kama nitamfanyia surprise. Akaja kuona akabona madamu, na mimi anaona madamu, akaja kuona akabona abakristo, anaona wakristo, akabona abadiakoni, anaona wadiakoni, akabona abahanuzi biwe, akabona abavuga butumwa, natwe tukaza tugakorera Yesu. Sisi tunakuja, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro, na sifa zinamrudia. Murabyishimiye? Abakomere Yesu amashi nacho, pigia Yesu makofi na vigelegele. Tuzaze cyangwa tuzabyihorera? Tukuye ama tusikuye? Tuzaze cyangwa tuzabire? Tukuye ama tusikuye? Cyane, haleluya! Amen. Dusomere igice cya 21 guhera ku murongo wa 8 mstari ya 8. Mfite ijambo rivuga ngo utaishi na hataraho kubaho na kwenye haiko uzabaho. Utaishi. Ntago byumvise, siyasikia bado. Mfite minota 20, nina miniti yangu midogo, kuko nzagaruka, maana mimi nitarudia. Narimvuze ngo, nilikuwa nasema hivi, mfite umutwe uvuga ngo, kichwa ya neno inasema uzabaho, utaishi n'ahantu hataraho kubaho, na mahali yasipo ya kuishi. Abarozi bategeye, hata walozi wametega, bakavuga ngo acitse amaguru, atakatika, bakavuga ngo ntazabyuka, hata amuka, bakavuga ngo ntazashaka, hata olewa, bakavuga ngo ntazagenda, hata tembea, bakavuga ngo ntibazaguka, bakavuga ngo ntibazakomera, bakavuga ngo ntibazagaragara, hawataonekana. aho hantu, aho babivugiye, naho Imana izahakorera. Wongeruweho izina rya Yesu. Mbwirira abantu 3, uw'imbere n'uw'inyuma, uburyo n'ibumoso, ni 4. Ubabwire ngo uzabaho, n'ahantu hataraho kubaho naho uzabaho, kubera ko icyo Imana yavuze kuri wowe gitandukanye n'icyo abantu bavuze. Haleluya! Hari umuntu ubyumvise ngo avuge ngo amen? Hari umuntu ubyumvise muri iki gice bazamura akabari ngo avuge ngo amen? Tutaishi. Bakubariye iminsi, baguhaye ibihe, batambutse bavuga ngo ubusabane n'Imana burara. Ngende kukubwira ko ugiye kongera kubaho. Abo bavugiye kutazaberaho ntiuzaberaho, abavuze kutazabyarira ntiuzabyarira, abavuze kutazashakira ntiuzashakira, abavuze kutazubakira ntiuzubakira, abavuze kutazubabona ntiuzayibonera, abavuze kutazagendera mu modoka ntiuzayiguhera. Haleluya! Uzabaho, utaishi. Mumbwirire ngo uzabaho, utaishi. Upfa kuba hari nzawicaranya ahangaha. Utaishi. Niba nayo ufite urwane, ushakashake. Biblia iravuga ngo mushakashake. Biblia inasema mtafute shima. Vile ambavyo ntabwo nitaye uko wavutse, ntabwo nitaye uko wabayeho, ntabwo nitaye uko washatse, ntabwo nitaye uko bakuvuze, ntabwo nitaye uko bakuvunye, ntabwo nitaye ku magambo bakuvuzeho, ntabwo nitaye ku mbaraga bakumurikiye, ntabwo nitaye ku bitambo bagutaye.
bagiye, ntabwo nitaye ku bintu bagiye bakora. Icyo nitaye kimwe n'uyu mugabo wo hejuru, iyo umubaye imbere ntabwo ugenda amaramasa. Dusomere ndaya, ndayambaje guhera ku murongo wa 8 utugerere ku murongo wa 21 wihuta cyane. Mwanzo 21 mstari wa 8. Twinjire mu wundi mwanya na tutaingia mwingine wakati. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Mutwa amagambo uravuga ngo Sara asendesha Hagari na Ismaeli. Sara asendesha Hagari na Ishmaeli. Wakati Sara amemfukuza Hagari na Ishmaeli. Umwana arakura aracuka. Umunsi Isaka yacukiyeho. Aburahamu ararika abantu benshi. Aburahamu atumira abantu benshi. Arabagaburira. Sara abona umuhungu wa Hagari. Sara arangije abona umuhungu wa Hagari. Umunyegiputakazi. Uwo yabyaranye na Aburahamu. Uwo yabyaranye nande? Abaseka. Bariho bagira gute? Basekawe na mama we. Nicyo cyatumye abwira Aburahamu ati. Nicyo cyatumye Sara abwira Aburahamu umugabo we. Senda uyu muja n'umuhungu we. Aramubwira ngo senda umuja n'umuhungu we. Kuko uyu muhungu w'uyu muja atazaraganwa n'umuhungu. Ntabwo nifuza ko azagira umunani cyangwa se ntabwo azaraganwa n'umwana wanjye. Aburahamu agahinda kenshi. Arangije agira agahinda kenshi cyane. Imana ibwira Aburahamu. Imana irangije iramanuka ibwira Aburahamu. We kurira. Ngo we kurira. Uwo muhungu agahinda n'uyu musha. We kugira agahinda k'uyu muhungu n'umuja. Ibyo Sara kubwiye byose. Umwumvire n'ukuri. Kuko kuri Isaka ariho urubyaro ariho urubyaro ruzakwitirirwa ruri. Kandi umuhungu w'uwo muja nawe ariko icyitonderwa zamuhindura ubwoko. Umuhungu w'uwo muja nawe nzamuhindura ubwoko. Kuko ari urubyaro rwawe. Aburahamu azinduka kare. Yego. Yenda umutsima n'imvumba y'uruhu irimo amazi. Agira Hagari abishyira ku rutugu rwe. Yego. Amuha n'uwo mwana aramusenda. Arabasenda baragenda. Azerera mu butayu bw'i Berisheba. Yego. Yamvumba ishiramo amazi. Arambika umwana munsi y'igihuru. Aragenda yicara amwerekeye. Amuhaye intera nk'aho umuntu yarasa umwambi. Yego. Kuko yibwiraga ati ne kureba umwana wanjye apfa. Yicara amwerekeye. Atera hejuru arira. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Marayika w'Imana ari mu ijuru. Ahamagara Hagari. Yego. Aramubwira ati ubaye ute Hagari? Witinya kuko Imana yumviye ijwi ry'uwo muhungu aho ari. Yego. Haguruka byutsa umuhungu umufate mu maboko kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Imana imuhumura amaso abona iriba. Aragenda avoma amazi yuzuye yamvumba ayaramiza umuhungu we. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu arakura atura mu butayu aba umurashi. Aba mu butayu bw'Iparani. Nyina amusabira umunyetiyopiyakazi. Imana iguha umugisha. Dukomereye Yesu amashyi. Uretse dusomera indi jambo rimwe. Haravuga ngo Luka igice cya 4 ku murongo wa 13. Haravuga ngo umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka amutega ikindi gihe. Imana ishimwe. Dukomereye Yesu amashyi nibatekereza. Iri jambo ngiye kurihinahina. Inaenda kuvunja hii maneno. Nitarangira nzagaruka. Na kama haishi nitarudi. Uko mbivuze kugira ngo kwa kuwa nimesema atagira ibindi bintu bipfiramo. Kusema kusiku kingine kitakufia ndani. Ndashimira Imana ko muri mu bihe byo gusenga. Ndashukuru Mungu kwa kuwa mko mnaomba. Na nta muntu usenga ngo asengere. Na hakuna mtu mwenye naombaka ili aombe wengine. Nta muntu usenga ngo Imana imureke. Na hakuna mtu mwanaombaka ili Mungu amwache. Nabonye basenga. Watu wote ambao wameomba babasha kubona kugira neza. Wanaonaka mkono wa Mungu. Ntabwo njya ntanga ubuhamwa by'abandi. Mimi sipanake ushuhuda ya wengine. Kuko njewe birahagije kugira ngo nkwibwire
birahagije maana mimi inatosha ubwire ko iyo umuntu asenga kadiri mtu anaomba atapfa guseba hauwezi kuwa na haya ubwire ko iyo umuntu asenga mtu akiomba atapfa gusengera hauwezi birashoboka ko wageragezwa hauwezi unaweza birashoboka ko wananizwa unaweza shindwa ariko ntago bizaguherana iteka lakini hautaibika ngo igomeze usenge mwambie mwenzako uombe usenge omba nukomeza gusenga na ukazidi kuomba ntago uzaseba hautapata aibu ukomeza kubana n'Imana ukikuwa pamoja na Mungu ntago uzaseba hautapata aibu ni umugabo wo kubihamya mimi ni mwanaume wa kushuhudia wametusomea neno Dawidi aravuga ngo Dawidi akasema nari umusore mimi ni kijana ariko imvi zaraje na imvi zimekuja ariko sinigeze mbona umukiranutsi arekwa sijaona mwenye haki cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize ama uzao wake ndashimira Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru nashukuru Mungu yahaye viziyo mele Mungu ambaye amempatia viziyo mama sisi atuombeshe tuyobore mu mwuka wo gusenga atuombeshe na tuongoze ndani ya roho Mungu amubariki ngira ngo mubwire ngo iyo waje kwirirwa imbere wakati umekuja mbele ya Mungu birashoboka ko wasohoka abantu ntibayibone watu unaweza toka watu hawataona lakini wewe na Mungu hari ibanga mufitanye kuna siri hari ikintu gikomeye kuna kitu kikubwa hari ibanga mugendana kuna siri kubwa twongere cyane ngo amena amen niyo mpamvu umupagani yatatudataka mpagani anaweza kubikunaniza biba bidahari vile ambavyo vimekushinda nuko uri kumwe nayo lakini uko pamoja kubera ko yavuganye nawe ana alisema pamoja nawe akakubwira ngo nzakujya imbere akwambia nitakuwa mbele yako yabibwiye kuro muri Yesaya yamubwira ngo kuro we ntiwirebe ukungana ntiwirebe ukumeze ntiwirebe ukuresha iramubwira ngo kuro nzakujya imbere yewe nzakujya hehe nzakujya imbere hari ibintu nabonye abantu bose baratubwira ngo turamushigikiye ariko igihe cyose batubwira ko baturi inyuma nta wundi muntu wari warigeze atubwira yuko azatuba imbere ndashimira Imana yo mu ijuru ibasha kutuba imbere kuko ibyo tubanza guhura nabyo ibyo tugiye guhura nabyo bibanza guhura na Yesu aravuga ngo kuro we nzakujya imbere ahantu hataringaniye nindangiza nkakuringanirize nzafata ibihindizo bindi bikomeye ari byo by'ibyuma nzabicamo kangahe nzabicamo kabiri ongere haleluya aramubwira ngo nuca mu mazi yabatema cyane yaba ari ikiyaga nk'ikivu aho hantu nzaguha kuhambuka kandi nuca no mu muriro umuriro waka cyane ari itanura nikomeye ari igihe ucana umuriro niwuzimya ninazimya ikibiriti ninayibwise ibyo nakizimisha ndamubwira ngo uwo muriro ntabwo uzagutwika kandi ikintu gikomeye nari inkovu yawo uzigera ugira haleluya hautakuwa hata na kovu nta n'inkovu hata kovu uzigera ugira hautakuwa hata na kovu twongere tuvuge ngo amen amen uzamureho uvuge cyane ngo amen amen iravuga ngo bibe bityo amini nasema sime ikuwe hivyo nzakuba imbere nitakuwa mbele yako batante bagiye batubwira ko bazatuma imbere bakadusiga bashangazi yetu walikuwa wanatuambia batakuwa mbele yetu batubwira ko bazatuma imbere bakarangiza ahubwo aribo batukiza inyuma bangu zetu wanasema watakuwa mbele yetu ariko ndashimiriye rivuga ngo nzakuba lakini nashukuru Mungu kwa kuwa Biblia inasema eti Mungu nitakuwa mbele yako umwana wabyaye ashobora kukurambirwa hata mtoto wako anaweza kukumbira akakubwira ngo ntabwo dukomeza kutugenda hatutaweza tena kutembea twongere cyane tuvuge ngo amen amen ariko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru lakini Mungu wa mbinguni ibwira Kuro akamwambia Kuro uwo yimetse yeye ambaye ametiwa mafuta akasema uwo yavuzeho yule ambaye amesema naye akamwambia Kuro nzakuba imbere mimi nitakuwa mbele yako ataringaniye nzahakuringaniriza mahali pote kuko vizuri nitapatengeneza na nitangiza mbice mu kabiri hata nikata mara pili mu mazi ntuzasha ukipita ndani ya maji uca mu muriro ntabwo uzagutwika ukipita ndani ya moto uca mu mazi ntabwo uzagutembana aravuga ngo n'ibirimi by'uwo muriro akasema hata na
yako bizakugeraho. haitakufika. Avuga ijambo rikomeye. Iramubwira ngo nzaguha ubutunzi. Ubutunzi nzabuguha. Ariko bugaragara bakugambanira. Bugaragara bakuroga ngo upfe. Bugaragara bakwica. Ndamubwira ngo nzaguha ubutunzi. Ariko nzaguha n'uburi mu mwijima. Ahantu hatagaragara. Kugira ngo bimenyekane yuko n'Uwiteka Imana ashobora byose. Mungu anaweza yote. Nzaguha n'utagaragara. Nitakupatia na utajiri ambao hauonekani. Yesu cyubahiro. Pandishia Mungu utukufu. Yeganyereza umuntu kwegere umubwire ngo hari ibintu bitagaragara Imana iguhaye. Ambia jirani yako eti kuna vitu ambavyo havionekane Mungu amekupatia. Wewe urabimubwiye? Je, nimemwambia? Mureke mbabwire. Umukozi w'Imana nahagara imbere yanyu akakubwira ngo mubwire. Mtumishi wa Mungu akakuwa anakuambia eti mwambie. Huwa nafanya. Ndakuvuga ku mbaraga z'ururimi. Nasemaka kukuza kuroga. Akuroga mutari kumwe. Mulozi mwana kuroga na kuroga muko pamoja naye. Mutabana. Hamuishi pamoja naye. Akakubwira ngo uyu munsi. Akasema tu leo. Ndashaka ko Samwe. Anataka Masandrine. Umumfatira. Umukamati. Ukafata amaguru ye. Ukamata migulu yake. Ukayababaza. Na uilumiza. Ntazongere kugenda. Asiongeze tembea. Aje yicara ahantu hamwe. Akwenda ikala nafasi moja. Uziko bikora bigakunda. Unajua kama anabifanyaka na binadamu. Uzimpamvu. Unajua ni juu ya nini? Aratongereye. Amesema. Niyo mpamvu. Ndiyo maana. Iyo tumaze kugera imbere ya Kristo. Wakati tumefika mbele ya Kristo. Iyo tumaze kuba ibyaremwe bishya. Wakati tumekuwa wapi? Biblia iravuga ngo abo yamenye. Biblia inasema yarabatoranyije. Amewachagua. Iyo maze kumenya Yesu. Wakati umemjua Yesu. Namwakira n'umwami n'umukiza. Nampokea kama vile mfalme na mwokozi. Nabana n'Imana. Unaishi na Mungu. Imana icaza ururimi rwanjye. Mungu anasukuma. Imana icaza ururimi rwa mushumba. Ulimi wako Mungu Imana icaza ururimi rw'abahanuzi. Mungu anasukuma ulimi ya wanabii. Anafanya. Ahagaze mu Mana. Wakati anasimama ahagaze muri Yesu. Wakati anasimama ndani ya Yesu. Agahagarara akavuga ngo. Akasema. Uhereye uyu munsi. A partir ya leo. Hakaba harimo umuntu muri iteraniro. Mwa hii kanisa. Wagiye kwa muganga. Yuko mtu alienda kwa muganga. Bakamubwira ngo ufite diabete. Anamwambia kuna diabetes. Bakamubwira ngo ufite kanseri. Kuna kansa. Kugira ngo ikire nuko bacibere. Usema upone ni kugira ngo rikire nuko bacukuguru. Ni juu katiwe mguu. Kugira ngo rikire nuko bacurugingo rumwe. Ni juu katiwe kiungo fulani. Nibitaba gutyo. Kama bikuwe hivyo. Urategereza igihe uzapfira. Utakula siku utakufia. Kuko nta kindi twakora. Maana hakuna kitu kingine tunafanya. Lakini jambo. Uyu muntu babwiye. Neno. Ashobora kwiheba. Anaweza ambiliwa. Uyu muntu bimubwiye nawe. Na mwenyewe amemwambia. Niyo masomo yize. Na njoo masomo yenyewe yagiye mu bitabo. Aliendeka mu bitabo. Yabirambuye. Amebifungua. Arabirambura. Amebifungua. Arinjira. Ameingia. Arareba. Ametizama. Abona tekinike ya nyuma. Anaona tekinike ya mwisho. Nukumubwira ngo genda utegereze. Kumwambia wende ngoya. Nukumubwira ngo genda utegereze urupfu. Wende ngoya ukufe. Akinjira mu nzu y'Imana. Anaingia mu nyumba ya Mungu. Avuga ataho kugira ngo mpfire wanjye. Reka gupfira mu nzu y'Imana. Yaba kihagera. Na wakati anapafika. Yaba kihagera. Wakati anapafika. Imana igakoresha ururimi. Wakati anasemesha ikabwira umuhanuzi. Nabii anamwambia. Ikabwira umukozi wa. Nawaambia mtumishi wake. Agahagarara ari mu mwuka. Anaingia iko mu roho. Akavuga ngo nshingiye. Mungu ameniambia. Nshingiye. Kubienye Mungu ameniambia. Imana yambwiye. Bienye Mungu amesema. Nshingiye ku mbaraga. Nguvu za Imana yampaye. Mungu amenipatia nguvu. Nategetse nonaha. Nalika. Narushinge neye. Hakuna shindano. Narushinge neye. Hakuna shindano. Na muti chafe. Hakuna dawa. Na farmasi mfite muri nge. Hakuna farmasi. Na miti negeranyije. Hakuna dawa. Na bitabo nasome. Hakuna vitabu. Shingiye ko. Naamuru. Yambwiye ko. Kwa Mungu amesema. Uzirukana abadayimoni. Yakiriza mapepo. Izina ryanjye. Kwa jina la Yesu. Uzakandagira inzoka. Yakanyanga nyoka. Na sikropio. Na sikropio. Nakutegetse. Naamuru. Wa kanseri we. We kanseri. Wahunga. Toka. Kanseri na yawiri mu maraso. Awiri mu magufa. Kwenye kwa mdamu kwa kifupa. Kwenye kwa misukaro. Ikagikomanaho. Ikavuga ngo turapfuye turashize. Sema tunakufa. Hano hari iki? Hapa kuko nini? Hari iki? Hapa kuko nini? Umuriro. Hapa kuko moto. Mukanya hari abazimu bagiye kubwejuru. Bavuge ngo mapepo ambazo zinaenda piga kelele na kusema hapa kuko abazimu bakibwiriza. Amahembe akibwiriza. Abarozi bakibwiriza. Walozi wanaanzalia. Tuache twende. Uzi imbaraga z'ururimi. Ni nguvu za imbaraga z'akanwa. Ni ulimi. Kongera cyane ngo amen. Amen.
mbariza umuntu kwegera ngo zagaciro karukuru mu mufite. Unajua samani ya ulimi ambao uko nayo? Uziko Biblia yakavuzeho. Unajua kama Biblia imesema ikasema kwa hiyo ulimi, ikasema wewe ulimi mu nyama dufite twembi, nyama zenye tuko nazo niko kantu gato, niyo kiumbe kidogo tugira ku buzima bwacu, mu viungo vyote kwenye urugingo rutoya tugira, na ndio ariko Biblia iravuga ngo, lakini Biblia inasema na kantu gato, ni kiumbe kidogo gashobora gutwika, lakini kanaweza lunguza umusozi, mulima ugasha, na inalungula karangira na inaisha. Kongere cyane ngo amen. Amen. Reka twigarukire. Turudie. Nashaka kukubwira imbaraga z'ururimi. Nataka kukuambia nguvu za ulimi. Dusomye amagambo y'Imana. Tumekuambia, nimesoma maneno ya Mungu. Na amagambo y'umudamu umwe witwa Sara. Na ni maneno ya mwanamke Sara. N'umugabo witwa Abrahamu. Na ni mwanaume jina lake Abrahamu. N'umudamu witwa Hagar. Na ni mwanamke jina lake Hagar. N'umwana witwa Ishmael. Na mtoto jina lake Ishmael. Ni Imana ishobora byose. Na Mungu mweza yote. Ana abantu batanu ngiye kuvuga aho ngica. Ni tano. Sehemu tano ambazo ninaenda kusema. Ihangane ndageza hariya neza nitafika pale vizuri kwa 12. Hariya neza ndabanageza. Pale kabisa nitakuwa nimemaliza. Tuzamurire Imana icyubahiro. Turudishie Mungu utukufu kwa kuwa anastahili. Biblia iravuga ngo, Biblia inasema umunsi uyu mudamu witwa Sara yabyaraga, wakati uyu mwanamke Sara amezala, impundu zaravuze kuko ari Imana yeye zilisema kwa kuwa Mungu alikuwa alisema. Na wakati tusikia kwamba uyu mudamu witwa Hagari, kuna mwanamke Hagari naye yurira igitanda cha Abrahamu, alipanda kitanda cha Abrahamu, ntabwo yigeze yurira atabwiwe, atahawe itegeko, na hakuambiliwa na hakupewa sheria. Ntabwo Hagari yagiye nk'umusambanyi, hakuenda kama vile mzinifu, yagiye nk'umuntu, alienda kama vile amepewa sheria. mu biganza bye, na Sara alikuwa amemkamata, aramubwira ngo imyaka 90 nayigize, akamwambia ninakuwa na aramubwira ngo umugabo wanjye ijana riruzuye, na hivi mume wangu aramubwira ngo ngewe ndakwinginze, akamwambia mimi nakusihi, nitaye kuri umugaramu, na sijali kwa wewe, nitaye kuri umukozi mu ruru, wewe ni mtu wa kazi, ndashaka kuguha ubutware bwo kuba boss, mamlaka ya kukupa, ndashaka kuguha ubutware bwo kuyobora urugo, nakupa ndamubwira ngo ngwino, njoo, kuko wowe Imana itigeze ivuga niba uzabyara cyangwa utazabyara. Maana Biblia ikusema wewe kama utazaa cyane ko ibintu Imana yavuze, lakini kubitu benye Mungu alisema yatubwiye ko izaduha umwana, itatupatiaka mtoto, birashoboka ko atari igena n'umugabo wanjye, inawezekana haiko mie na baba uzamuka urutara. Sasa wewe panda kitanda yangu, uryamane n'umugabo wanjye, wewe ulale na mume wangu, nguhaye uburenganzira, nakupatia samahani. Aragenda araryamana n'umugabo we, akalala pamoja na mume wake, arangije amutera inda, akamtia mimba. Amaze kumutera inda, akamtia mimba, ndayivuga nihuta cyane, ndasema mbio, wabyara umwana w'umuhungu, akazala mtoto yitwa Ishmael, yeye mtoto akaitwa Ishmael. Amaze kwitwa Ishmael, akaitwa Ishmael, aba muri uru rugo, akakuwa ndani ya nyumba. Sara nawe amaze gutegereza isezerano, Sara naye ngoja ahadi, ariko irya mbere yari yaryishe, lakini ya kwanza alikuwa ameua, arategereza, akachunga, uyu mwana kurira muri uru rugo, uyu mtoto akakomalia ndani ya nyumba. Biravuga igihe kigeze, siku moja Sara arabyara, Sara naye akazaa, amaze kubyara, wakati amezaa, abyara umwana, akazaa mtoto, amaze kubyara umwana, wakati amezaa mtoto, abaho ngaho, akakuwa hapo, arategereza, akachunga, aravuga ngo hari umunsi umwe, akasema kuna siku nzamwita izina, nitamwita jina mtoto wangu, abantu bakabimenya, watu wanajua. Ngo umunsi umwe, siku moja, umwana umunsi yacutseho, na wakati siku mtoto ametoka kwenye lititi, umudamu witwa Hagari, mama mmoja jina yake Hagari, yicaranye n'umwana wa Ishmael, na mtoto wake Ishmael, ngo bariho baganira, walikuwa wanazungumza. Umudamu aturuka ngariya mu gikari, alafu mwanamke akatoka kwenye nyumba, araza, mwanamke akaja, ngo araza zimbere, akaja mbele, ngo akigera imbere, wakati alikuja mbele yake, ya Hagari, mbele ya Hagari, ngo abona ariho araseka, akamuona Hagari kuna cheka, ngo tuzi twese umwana yari kumwe n'umubyeyi we, mtoto yuko anacheka na mzazi wake, na yuko namchekea, na yuko namchekea na kumtema maneno mazuri, abana bariho baraseka, akaona wanacheka, ari kumubwira ngo hapo chuli mama, anaiko anamwambia puchuli, ari kumwana wanje mwiza, bebe wangu mzuri Ishmael, wewe Ishmael, mwana w'igikondero, mtoto mzuri, mwana usa neza, mtoto mzuri. Uyu mwana ari waseka na nyina, na alikuwa anacheka pamoja na mama yake, na Sara kaingia, na wakati alimuona, warangije ifu yari ramwi, na wivi kaingia ndani mwake. Ni kwa nini abantu bari guseka? Mbona biko wanacheka? Uyu mudamu witwa Hagari, huyu mwanamke jina yake Hagari, umwana wa Ishmael, bibi yake Ishmael, bariho baraseka. Mbona biko wanacheka? Warangije, na kaena, warebye neza, wakati alitizama, alicheka,
akaanguka. Agira ngo niwe bariho baseka. Yakawaza ni yeye wamecheka. Agira ngo niwe bari kuvuga. Aliwaza ni yeye kwa wanasema. Sikia. Ngo arangije abanyuraho. Akawapita. Arirukanga cyane. Akakimbia. Agera ku mugabo we. Akafika kwenye mume wake. Aramubwira ngo Abraham. Akamwambia Abraham. Uyu munsi watumiye abantu. A partir ya leo ulitumia watu. Kugira ngo twite izina umwana wacu. Sema tuite mtoto wetu Ishima. Imana yatugiriye neza. Tuseme kama Mungu alitutendea mema. Abantu ku Isaka yabonetse. Kisha utuambie kama Isaka alipatikana. Na tunaenda tangaza jina la Isaka. Lakini ndani ya nyumba. Mwa hii nyumba. Ntabwo chaka mimi twibiri. Nisitaki vichwa viwili. Nifuza umutwe umwe. Nataka kichwa kimoja. Uhereye nona. A partir ya saa hii. Nifuza ko wirukana Haga. Nataka ufukuze Haga. Ntumwirukane wenyine. Wewe mfukuze. Na ufukuze Ishmaeli. Wirukanane. Uwafukuze. Bave muri uru rugo. Watoke ndani ya nyumba. Kuko sinifuza ko. Maana sitaki. Mwana wanjye azaraganwa n'umwana we. Mtoto wake aagane na mtoto wangu. Ishari ririnjira. Wivu kaingia. Ngirira ukegere ngo ryabayeho kera. Mwambie sasa wivu ilikuwa tangia zamani. Kubera ko abantu bari kwisekera gusa tu. Watu walikuwa wanacheka tu. Tuvuge cyane ngo amen. Amen. Kubera ko abantu bari guseka tu. Watu walikuwa wanacheka tu. Wisukeka ko ari wewe bari ko. Unaona kama wenje biko wanasema. Ahisa cheka ko ari mwebwe ariho muri buko ivuga. Umeona kama wenje biko wanasema. Nabaye mwitorero cyane. Nilikuwa mu kanisa zamani. Uyu munsi ndacyari rimwe. Na leo ningani mu kanisa. Hari igihe na kuna wakati ubona abantu bari kwiganirira hari. Unaweza ona watu biko naongea pale. Abaririmbye bariho baganira. Abaimbaji biko naongea. Abahanuzi bariho baganira. Nabii biko naongea. Umwuka w'urwikeko kaburaje. Na roho ya kuanza kuwaziana inakuye. Buri ya Samuel bari kuvuga. Hivi si Samuel tu biko wanasema. Buri asenye bari kuvuga. Haiko menjo tu biko wanasema. Mbarizo kwegere ngo ubugenzi. Na hivi kweli umewazia nini? Biblia ngo iki? Biblia inasema. Iravuga ngo uyu mwana witwa Ishmael. Mtoto Ishmael. Na mama we Hagar. Na mama yake Hagai. Wa Abraham. Akimara kumva ya magana. Wakati alisikia hii maneno. Wagira gahinda gakomeye. Akakuwa na machungu. Ariko kadashobora kugira ikintu gakora. Na lakini alikuwa hana kugira ikintu gahinda. Alikuwa hana cha kubadilisha. Aravuga ati ndabirukana ne. Akasema nitafuta. Uyu mwana ari uwanjye. Mbona mtoto ni wangu? Uyu mugore na wari uwanjye. Uyu mwanamke ni wangu. Aravuga ngo ndabigenza. Akasema nitafanya kivipi? Akibyibaza. Akajiuliza. Imana iramubwira. Mungu akamwambia. Imana ihagurutsa umuntu. Mungu ikamsimamisha mtu. Ihagurutsa malaika. Akasimamisha malaika. Aramanuka. Akashuka. Ahagarara hejuru. Akasimama juu. Uyu mugabo witwa Abraham. Akasimama juu ya Abraham. Amubwira ngo Abraham we. Abraham. Wewe wigira ikibazo. Usikuwa na problem. Wibabara. Usiuzike. Ibyo umugore wawe akubwira. Bibi yako amekwambia. Yesu byumvi. Ubisikie. Wari kureba nk'umuntu. Usione kama vile mtu. Nabaza umugambi mufite. Maana hujue kama wari kureba nk'umuntu. Yeye kunaona kama vile nabaza icyo navuze kuri uriya. Lakini ajue kanye Mungu alisema. Wari kureba nk'umuntu. Yeye ni mtu. Nabaza ko ari urubyaro. Ajue kama ni uzao wako. Amubwira ngo tuza. Akamwambia tulia. Ibyo akubwira byose. Yeye atakwambia vyote ugira gute? Ubyumvi. Kongere cyane ngo amen. Amen. Aravuga ngo Isaka azagira umugisha. Atakuwa na baraka. Ariko amubwira ijambo rikomeye. Akamwambia neno. Aramubwira ngo Ishmael nawe azaguka. Naye atapanuka. Kongere cyane ngo amen. Amubwira ngo nawe azagira gute? Naye atapanuka. Ngo nawe azagira azaba ubwoko bugize gute? Bukomeye kuko namuvuzeho. Mbariza umuntu ukwegereye ngo Imana yigeze ikuvugaho. Bapende basitipende Mungu atakuja. Bapende basitipende Mungu atashuka. Imani zako. Kongere cyane haleluya. Amen. Umva hagarara aho ngaho. Aragirira amubwira ngo Abraham. Akamwambia Abraham. Nakwinginze ntugire ikibazo. Nakusihi usikwe na uyu nawe azaba ubwoko bugize gute? Naye atapanuka. Kuko n'umwana n'urubyaro. Naye ni uzao wa ndugu yako. Na amaraso yawe. Naye ni damu yako. Hari abantu. Kuna watu tubana. Mnakuwa pamoja. Bakagira ngo Imana ni yabo. Banawaza Mungu ni yacu. Hari abantu tubana. Bakagira ngo amafaranga na yabo. Twebwe nta ruhare twayagiramo. Hari abantu tubana. Bakagira ngo nibo bahiriwe gusa. Twebwe nta kintu Imana yigeze tuvuga. Ngirira umuntu ukwegereye. Mubwira ngo tuze kandi urindire. Icyo Imana yavuganye nawe no kugikora izagira gute? Izagikora. Biblia ivuga ngo iki? Biblia inasema navuga ngo uyu mugabo nawe Abrahamu, uyu mwanaume Abrahamu amaze kumva ijambo Imana ivuze, atamesikia neno, navuga ati rata ntacyo bitwaye. Akasema hiyo haitaji. Afata ivumba y'amazi, akakamata maji, arangije afata n'impamba, akakamata na vitu, arangije abihereza uyu mugore, akavipatia n'umwana we.
akapatia na Ishmaeli. Wakakamata sakoshi. Ongera cyane ngo amen. Amen. Ongera ngo amen. Amen. Mwana hizo gatenge gato nihute kuja. Unaweza nilasema kikwembe. Nawe. Banguka. Kimbia mama. Bwana sifiwe. Amen. Nisaidie. Aushangani. Gana mimi nikuoneshe. Amen. Hakuna kitu. Yes. Huyu ni Hagai. Hagai bana viewers. Irukegere ngo baramwirukanye. Twongere ngo amen. Twongere ngo amen. Na muntu ufite agakapu gasumba. Hakuna mtu mweko na kikapu kikamambi kushinda hikyo. Njirira vuba vuba. Kimbia mbio. Sana ntacyo kingiki. Nipatie hikyo. Bwana sifiwe. Nta muntu ufite kindi. Hakuna mwingine mwenye kuna kikapu kingine. Vuba hano harafi. Bora mko nafanya mbio, mimi natafuta maliza. Mbele za Biblia. Nipatie hata Biblia. Nifuatile kino kitabu. Kamate hiyo kitabu. Twongere ngo amen. Amen. Noneho ndashaka umwana ugenda. Natafuta mtoto. Mtoto yuko wapi? Njoo. 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 Ehutesha. Kimbia. Karakara kagahungu kazi. Kuya weka garso. Kuya. Bangu. Kimbia. Bwana sifiwe. Amen. Wewe lazima na hiyo. Murikira hanga. Nifate. Turabiza abakozi nyine. Mnajua watumishi yabo se ntibayigenda na ntubizi. Yesu mnajua gizi banatembeaka. Iyo muhamagaye ngo ngwino biwanje. Na sauna muita sema yakuye kwako. Ayiterura ku kibuye. Ananyangula ku kibuye. Akayizana yose. Anakuya yote. Yarangiza akaza. Anakuya. Uyu ni umugore witwa Hagai. Huyu ni mwanamke Hagai. Ngo Aburahamu amuhifumba. Na wakati Abrahamu alimpatia arije ngo amuhifumba y'amazi. Akampatia maji. Warangije amuhana ibyo kurya. Na akampatia chakula. Warangije amuhana umwana we. Akampatia na mtoto wake. Aramubwira ngo nonaha. Akamwambia sasa. Ngwino tujye guhera inyuma. Twende. Aramubwira ngo nonaha. A partir ya saa hii. Va mu rugo rwanjye. Tuka ndani ya nyumba yangu. Nagukundaga. Nilikuwa nakupendaka. Ubu twarabyaranye ibyo nabizi. Tulizalanaka unajua. Ariko fata utwawe uzinga ugende. Nawe kamata byako wende. Kandi uje mu mwuka urebe ibintu bakuzingishije uko bingana. Angalia vile wenyewe walishakutia. Barangije aramubwira ngo Hagai. Akamwambia Hagai. Waramuherekeza. Akamsindikiza. Aramubwira ati nta nubwo ntabwo gusiga hano hafi. Nasita kuacha mbele. Ndashaka kugira ngo nkujyane. Natakubeba. Wanze urenga iwanjye. Wende. Kugira ngo umugore wanjye atuze. Sema bibi yangu atulie. Kugira ngo agire gute? Atuze. Atulie. Ngo aragenda. Wakaenda. Aramumenesha. Akamuvunja. Amurenza hehe irembo. Na akambeba. Ikintu gikomeye. Mbali. Ntabwo yigeze amubwira aho ajya. Hakumwambia nafasi kandi yari umuntu bakundana. Na walikuwa wamependana. Yari umuntu baryamanye. Alikuwa wamezana pamoja. Yari umuntu bari bafitanye amateka. Ngirira umuntu ukwegereye. Mwambia mtu mwenye kwa pamoja nawe. Yagusiga. Na ule mwenye anaweza pendana naye anaweza kuacha na kutakana. Anaweza kutupa na kuacha. Anaweza kuroga. Imana ntizakureka. Abantu bakuretse. Imiryango yagusize. Abatatina yagusize. Umuyumba yagusize. Umubwire ko Imana irahari. Nurangiza uzamure haleluya. Bakuvaho. Banakuzingisha gutya. Banakufunga. Umva amufungira ibintu nta n'umuntu amuhaye wo kumuherekeza we. Hakuna hata mtu mwenye alimpatia kwa kumsindikiza. Ngo aragenda. Akaenda. Ngo arangije. Wakati amemaliza. Aritegereza. Akaona. Aravuga ngo nta handi nkwiye kujya. Na hakuna nafasi nyingine. Ubutayu nibwo buri hafi. Ni jangwa tu. Reka bariho nangana. Nende mu jangwa. Reba ibintu biri mu maboko. Angalia ndani ya mikono. Amaboko yanjye narushye napfuye. Nishachoka. Reba ibintu bagiye bakwikoreza. Ona benye balishakweza. Kante yarakwikoreza. Muyomba arakwikoreza. Yanshuti irakwikoreza. Zene evoto tekemene wazikote sande kile mobayini. Ariko ndashaka kuvugana nawe ijambo rimwe. Tewonyenyereza hano. Girira vuba vuba. Ndumva byacitse byamanutse kandi mfite ibintu byinshi ubuse nabi. Ariko we yarifashaga utagira ngo umuntu wabimufasha. Yalikuwa anajisaidia. Kandi
Yeye alikuwa anajisaidia. Ndasoje. Mimi namaliza. Ekera. Yavuvu. Tuvuge cyane ngo amen. Ngo aragenda. Akaenda. Ageze mu butayu. Akafika mu inzira irarangira. Mumbwire ngo inzira irarangira. Inzira igira gute? Ayiwe data. Njia ikaisha. Ya yindi y'akazi yari yararangiye. Ile y'akazi ilisha. Baragutereza ugifite 18. Alikuwa anakutetea 20 barinjira. None kubera kugeza 29 n'inusu. 29. Utangiye kuvuga ngo wazo wari we wese nta kibazo. Ariko ngirira umuntu kwegere ngo nibuciri kumwe nayo. Nabizaba guteza. Ataki. Ngo inzira irarangira. Njia ikaisha. Irarangira. Njia ikaisha. Igira gute? Irarangira. Ikaisha. Irangirira mu butayu. Ikaisha ndani ya jangwa. Mu butayu hari iki? Muko kiu. Hari ikintu kibayo? Hakuna kitu. Inzira igize gute? Ikaisha. Igize gute? Ikaisha. Ngo areca. Ikala. Shimayeli. Hano hari mutozi. Umuko tumayi. Ndashonje. Sibyo? Biri ruvuga ngo ndashonje. Ndashonje. Gaurira. Vuga cyane. Mama, ndashonje. Mwana wa. Hano hari mutozi. Nta muntu ufite amazi hano hafi. Hano hari mutozi. Mumereza amazi. Hano ntago yahabura. Munzanira amazi. Sana amazi. Ihute. Aramubwira ngo mwana wanjye. Hano harimo utuzi duke. Harimo no two kurya ihangano rye, sibyo? Tuno turyo, sibyo? Sibyo? Aranyemereye. Dukomereye Yesu amashyi. Ngo ararya anywa n'amazi. Ngo ifumba ishiramo iki? Upayasi. Ishiramo iki? Ibyo kurya bigira gute? Umwana ongera urire. Uvuge ngo mama ndashonje. Ongera uvuge. Mama ndashonje. Ina cyane. Mama ndashonje. Mwana wihangane. Mwana wa wakwihanganye ko rwose hano mu butayu tudahinga wakwihanganye. Wakwihanganye. Haleluya. No taire kota. No sideta. Manushi. Haleluya. Ngo iminsi irashira. Iyindi iraza. Umwana umwe muramurenga. Ngorangije akajya yikura amakendo umwana buretse. Mana. Mani de talabosika. Igira haruguru hanga. Zola labosikire. Igira haruguru. No sideta. Baragusiza ariko Imana ntizagusiga sha. Barakureta ariko Imana ntizakureka sha. Nibashaka uba warabonetse muri bwa buryo ntacyo bitwaye. Reba hariya hirya. Ngo akorosa. Vuba. Ego. Ira. Mwana we. Mama ndashonje. Ariko nawe kanya. Lile bosi. Agiye kubona abantu umwana. Hagiye kumupfira mu biganza. Ngo aramufata. Agira gutera. Binarabisiga. Aravuga ngo mwana wanjye nagukundaga. Kandi wari umwana wanjye w'imfura n'ubuhebe. Uyu munsi ndabona ibyanjye nawe biriho birangira. Ariko ntabwo nifuza kumvira mu maboko. Narakwibyariye. Ndagukuza. Narakongeje. Twari ibwami twararyaga tukanywa. Twaryaga byose tukabona byose. Ariko mwana wanjye igihe cyo kubana nawe ndabona kiriho kirangira. Hari abantu bagusize barakureka. Mbariza umuntu kwegereye ngo bagusize hehe. Ngarangije areba igihuru
kiri mu butayu ngo hasiguye umwana icaranga ngo hasiguye umwana ngo amaze kuhamusiga ngo arangije aramwitegera umwana uguma aho ngaho ngo agira gute aravuga ati ibyo ari byo byose ntabwo nifuza ko umwana wanjye asamba murebe icyo koze intare ntiyamugeraho nanone mbirebe Bibiliya ngo aramwitegera amugera nk'aho umuntu yarasira ariho amureba umwana nawe ahantu ari ngo aterurirwe ararira umwana arira hari abantu basize ku gihuru muri iri teraniro hari umuntu uri muri iri teraniro iwabo bihakanye baramubwira ngo ntabwo uri uwacu hari umuntu muri iri teraniro babyaye bajugunya ku nzira arerwa n'abatazi n'ahataraho kubaho uzabaho ngo arangije amwitegeye ngo ariho amureba uyu mudamu ngo yicaye hasi ariho avuga ati ngewe umwana wanjye kuko nabyaye wanjye ko ntifuza ko apfira mu maboko ndakora iki ngo amusiga munsi y'igihuru sinzi igihuru wasigayemo sinzi igihuru bagushyizemo ariko ndabizi Imana igukuyemo uyu mugoroba ndagira ngo nkubwire ngo Imana igukuramo ndagira ngo nkubwire ngo Imana irakora akantu we ngo arangije ngo ariho aryamyeho umwana nawe ariho ararira ngo ijwi ry'umwana rirazamuka rigira gute yewe reka nkoreshe uyu nguyu reka nkoreshe umumama umwe hano ari he ndabona ufite kongere ngo amen reka nkoreshe uyu ngwino ihangane uze ngiye kukwicaza hasi humura Imana yo yagushyize hejuru icara aho ngaho icara hano hasi nta kibazo ni ku makaro icara uri kureba uriya mwana ngo ariho amureba agira agahinda agira iki avuga ati sinago yapfa mureba mu maboko yanjye apfe ntari kumureba basi irebere no hirya ngo ariho amwitegereje umudamu ariho ararira nuriya mwana ariho arataka aravuga ati mama aransize papa yaranaye none na mama aransize ko ngo arangije arebye umudamu ngo ijwi rivugira mu ijuru tuvuge cyane ngo amen ngo marayika aramanuka agira gute tangira wumve marayika aje agusanze ku gihuru wari uriho igihuru bakwicajeho uyu mugoroba urakivaho mu izina rya Yesu ngo maze marayika aramanuka aramukomanga ngo akimukomanga warebye mu maso abona ariho ararira marayika w'Imana ngo aramubwira ngo mama marayika w'Imana wirira intare yo mu muryango wa Yuda yaranesheje igishyitsi cya Dawidi kiri muri ubu butayu n'iki gitumye urira mama haguruka hagira gute Zenevo totekemene waze kotrasa Zenevo ite kotrasa de kile mu bayo ndashimiriye igihagurutsa abantu iramubwira ngo mama haguruka gira gute haguruka bamukora ku maso mwa wamfatiye umuntu umwe mwicaranye ukamuhagurukiriza ukamubwira ngo Imana iraguhagurukije ukuhagurutse ntuzongera gusubira hasi uko bimwimura ukuhagurutse Imana iguhagurutse iguhagurukije mu izina rya Yesu resene boyite kotrasa ndamubwira ngo yewe hagariwe haguruka iki gitumye urira iki gitumye udaka iki gitumye ubaza ndamubwira ngo haguruka nkurikira
ndamubwira ngo uriya mwana wawe ubona hari ibintu namuvuzeho, hari ibintu namubwiye, hari ibintu namutekereje, hari ibintu navuze ko azababyo. Kongere cyane ngo amena. Ndamubwira ngo nawe niwo mu rubyaro rwanjye hata. Ndamubwira ngo ntabwo namureka, ntabwo namwibagirwa, nubwo ari munsi y'igihuru, nubwo wari wamuretse. Numvishe kurira, numvishe gutaka, numvishe kuboroga, numvishe agahinda kawe. Iramubwira ngo haguruka, hagira gute, haguruka nurangiza umurikire. Iramubwira ngo haguruka, tambuka. Umukanya wari uri ugenda umuhunga, umukanya wari uri guhunga umwana wawe, ariko ndavuze ngo ongera umwegere, ongera umwegere, ongera umusange, ongera umubone, ongera umwiteho. Uyu mwana nawe nuwo mu rubyaro rwa Abrahamu, hari amasezerano namuhaye. Fatira uyu mwana, muterure. Ngo agira gute, ngo agira gute, ngo agira gute. Iramubwira ngo fata uwo mwana mu biganza. Tone vose kalanze kideta. Iramubwira ngo terura uwo mwana, ni urubyaro rwanjye. Mama ntabwo uzi yereka mfite ku buzima bwe, mama ntabwo uzi ibintu namuvuzeho. Muterura umutware, muterura umufate, kuko nawe ni uwo mu rubyaro rwanjye. ayiwe terura. Toresa enevo ite contre ça. Mene evo to père. Ahana abantu bagusize ntabwo ari Imana izagusiga. Ahana abantu bakuretse ntabwo ari Imana izakurekera. Uyu mugabo yitwa Yesu, ni umubwigeyi. Abo bantu baturetse, ndagira ngo mvugire, ndagira ngo mvugane n'imfubyi ziri muri literaniro, ndagira ngo mvugane n'imfubyi ziri muri literaniro, ndagira ngo mvugane n'umuntu baretse muri literaniro, ndagira ngo mubwire ngo Imana iracyahari kugira ngo ikubone. Amarira yawe, amarira ya Hana. Rekeraho, rekera, nayirengeje Mana yanjye. Ngo arangije aramubwira ngo Hagari, egera umwana umuterure, numvishe kurira kwe. Tuvuge cyane ngo amen. Twongereho tuvuge ngo amen. Iramubwira ngo icya kabiri, twongere ngo amen. Iramubwira ngo Hagari, nta yerekwa wari ufite, nta kintu wabonaga. Iramubwira ngo mva, reba iburyo bwawe. Mbwirira umuntu ukwegere ngo reba iburyo, reba yo. Birashoboka ko ibumoso warebye ntugire icyo ubona. Iramubwira ngo reba iburyo bwawe. Ngo arangije ahabona iki? Ahabona iriba. Iki? Ahabona iki? Mbwirira umuntu ukwegere ngo Rehoboti yawe irabonetse mu izina rya Yesu. Warayacukuye akajya sibama, nubwo wari uri mu butayu, ariko Rehoboti yawe irabonetse. Ngo arangije abona iriba. Ndamubwira ngo fata amazi. Fata iki? Fata iki? Fata iki? Fata aya mazi, nurangiza unywe. Nurangiza uhereza uwo mu rubyaro rwanjye. Uwo nawe nagize gute? Nagize ne? Namuvuzeho. Iramubwira ngo fata, fata. Twongere cyane ngo amen. Fungura aya mazi. Soma, nta kibazo. Hereza umwana. Hereza umwana, komera Yesu amashyi. Ngo arangije barahembutse. Ngo arangije aramubwira ati guhera uyu munsi. Guhera iki? Guhera iki? Ndamubwira ngo iryo riba, tone evoto tekemenewa, zene evoto père. Ndamubwira ngo niryo uzajya unyweraho ku manywa na ryari, ku manywa na ryari rata, ku manywa na ryari. Bagize ngo ubwumu uzakwica, bagize ngo ikibazo urimo kizaguhitana, bagize ngo induru ziri mu rugo zizahoraho, bagize ngo imyaka ugeze ntabwo uzabyara, bagize ngo imyaka ufite ntabwo uzashaka, bagize ngo uyu munsi wa none aho uri ejo niho uzaba uri. Ndagira ngo nguhe itangazo rivuye ku Mana. Imana iravuze ngo uzabaho n'ahantu hataraho kubaho, abo nawe uzahabanaho. Imana iravuze ngo uzahirwa n'ahataraho guhirwa, Imana izaguha guhirwa. Imana iravuze ngo uhereye uyu munsi iriba ryawe rirafukutse, iriba ryawe rirabonetse, nawe uzarinyweraho, wamfubyi uzarinyweraho, wa mushomeri uzarinyweraho, wowe ufite ikibazo uzarinyweraho. Zamura haleluya. Aravuga ngo uhereye uyu munsi
uhereye uyu munsi haguruka uzamura ibiganza byawe. Tambika n'umwana wawe, genda wicara utuze. N'umugabo kuri ibihamya birahari, iyo yuguruye nawe ushobora nyegekeraho urugi, zamurira ibiganza byawe. Igihuru wari uriho ni ikihe? Ahantu wari uri ni hehe?